Kisah pulih yang ke National Institute of Technology Sohra mentaka sengi ke bitar pug bar ke ami benyalum ban lek kendu igibol penjat harin bakle keno ba kita gibol penjat yang ke institute Kamra ban penbiang ke bam kadi bat kiwe ki jiran kam hapo ke institute Kisah pulih ke kam ka bam ke bagi siat du kalong ke Khaw bat ke bemihap kat kum ke jinwang kan ke tan susu ke Kamru ba ke bol penjat kam simla penbiang i wifi namal ba hostel jong ki kentai ru ke pansa da kisinrang kim simla don ka gym segi kentai ke boarding lo kalip Khah no ge pat kira kena ba kadon ru ke jing jauh umah kata ke boarding ha bagi sa bat kan ni ka long ke jing ke Khraw ki samla ki ba pulih kata ke institute pentip bega bagi adep tho segi bol penjat kata ke institute nei hadu menta kim sila ai kata ke jing ut jong samla pulih hadu bagi hab ban mi pajba menta ka sengi ban lektur sya ki bol penjat kisah ki kena PhD pat ki kena vodir ki salang menta ki nelam chu kena shindrang hostel kin thairu pen kila hostel shindrang an shindrang kila don palai di hostel ki hostel kin thairu menta yengi ki pensa ni tak khatam ba ki kena PhD ru ki kam na ka jo washroom bane ta ka ki washroom ko palai ko ni ni kam rom judan da phap pom ru ki ha ta se pom phagom ru don ikulai ki undi ta Kaba me kalau belum. Kaba tidak taka usang kenyang nutrition dan mereka tahu menong balance diet dan tahu tu beri bami ini orang cuma nak nakar saja itu kena dong kena nakar ba kena bam balong ini hanya pun kena nakar kau nak dong ini isu sebila ini kami ini itu kanun dan lagi itu kanun dan Nah itu anu nuka report lah lagi nuka jing tho Saudin kilapan komplain ki shindrang namal bengi kin theting dan nutki na ki shindrang te idan ka issue habat na bedai ba ki kinokshat ki unra na ba ki shat ki mihar ba kadai ba kari jan jengi sene ki shat kan ba kimon kadan ka komiti ka baki lakshna hak baki dan yo mes secretary yo student tenaka ki dan chief warden ki warden ke badu mes manager de yo ba bashim tender ka ba dei ba kabam ki lakshna ka mes menu kai andrai kai ka baki shat kam ya ha ai ba kare ba menu teng ki shat ki bam ke bala khawat teng ki bam ke bam ya ha ba ka met kene ka jingam chat ki ka dei amne re tang men andrai kala dei takibnai men hak arti ya wala dep kalau dan ke atem juk students ba bakin boycott no ya ka lunch ba ka dinner berat ski kenang ba balongkum ka protes handai hadin bala tip ki authority ya kata ki khot ki students ba assure ru ba bakin pinbiang ya ka bam handai wat hadin kita ru menit ru kidang yo ki bam ki ba khawat ki ba ki ye ke ba pendam ya ki students amne itang hostel chindangi dan har hostel kwe ki PhD but ki 4 year hostel kwe pat ki first year second year third year hostel ki PhD hostel ki ya ki baham ki babiang andre ki first year second year third year but ki mya ki baham ki biang kendo siliang ke jing siu ke dei ke jo andre ke jing bam no siliang ke dei ke yo bain ki students ke barit kata ke dei ko pendam ki students but ki brakhe kulit baran pom class Name kalau nuka Tisha. They told us that we will get our hostels like we get back to the hostel by 31st of March. But still, no talk about it, no discussion about it. We are just living in that hostel with 18 people and they are not understanding about it. And what we shall do now? Like with no electricity, no water. Like yesterday only, it was Sunday and no electricity was there, no Wi-Fi was there. How we will be able to study? Here we are for study, not for doing drama. Have you written any complaint? Huh? Have you written any complaint? We will be writing. Like we are writing the letter. Whatever we discussed, let's do it. Okay? चलो उधर चलो थोड़ा धीरे खाली करो बात करो इन लोगों से बात करो
ठीक है ना? चीप वाटर इधर आने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी तो बातों में सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम। मैटर डिस्कस करना है, आराम से डिस्कस करना है, so that it goes to higher authority and then मैं इन्वॉल्व नहीं था, प्लीज। I was not involved in any of this matter. ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। क्लास बंद कर 3 घंटे हो गए। सर वेर इज यूपर्सन सर, वेर इज यूपर्सन सर। तो क्या करोगे तुम? 4 घंटे हो गया, 4 घंटे हो गया सर। इधर मैं चीफ वार्डन हूँ, चलो क्या करोगे? We have already complained him since before, sir. Since last 2 weeks, sir.